Dobro veče. Molim vas samo malo pažnje da otvorimo izložbu koja je ovde iza nas. Dame i gospodo, dobrodošli u Srpsko narodno pozorište. Imamo nekoliko važnih povoda. Jedan od njih je Dan baleta Srpskog narodnog pozorišta, a drugi je 70 godina baleta Srpskog narodnog pozorišta i tim povodom je i priređena izložba koja je iza nas. Ja neću mnogo govoriti o samoj izložbi, budući da će biti još nekoliko govornika koji će detaljnije govoriti o samoj postavci i o fotografijama koje se nalaze iza nas. Ja želim samo da kažem koliko je važna fotografija kao jedna umetnost koja podržava drugu umetnost, umetnost igre i baleta i čuva je u našim sećanjima i čuva je za vremena i pokolenja koja dolaze. Ja se samo sećam koliko mi je bilo važno kada sam svojevremeno na nekim reprodukcijama video reprodukcije slika balerina i baletskih salona koje je radio čuveni francuski umetnik Edgar Degas i na taj način nam sačuvao balet iz svog vremena, iz 19. veka. Isto tako su važne i fotografije koje se nalaze ovde, zato što mnogi od igrača koji su na njima nisu više ili među nama ili nisu više na baletskim scenama, ali oni pripadaju ne samo istoriji baleta Srpskog narodnog pozorišta, već i istoriji umetnosti uopšte. I zbog toga su važne ovakve izložbe, one na jedan način čuvaju i naše uspomene i odužuju se igračima, umetnicima koji su ostavili svoj radni vek na scenama koje život znače. Dobroveče, dragi naši, dobrodošli na ovakvu jednu lepu izložbu povodom ovog velikog jubileja 70 godina baleta. Dozvolit ćete mi da vam se obratim sa par reči. Lepo je videti da smo se okupili u ovolikom broju u pozorištu koje je već 70 godina mesto susreta publike i baletskih umetnika. U ovih 70 godina balet Srpskog narodnog pozorišta je dao mnogobrojne prvake, soliste, članove ansambla, kao i pedagoge, repetitore i koreografe. Nažalost, mnogi više nisu sa nama, ali ih se ovom prilikom sećamo i u ime svih članova baleta, kao i u svoje ime, odajemo zahvalnost i dužno poštovanje. Balet živi i živeće. Ne mogu da ne spomenem i da ne uputim reči zahvalnosti i poštovanja našem osnivaču, divnoj osobi, gospođi Marini Olenjinoj, koja je u saradnji sa grupom plemenitih ljudi započela ovu našu divnu bajku, koju živimo sa uspehom već 70 godina. Zahvaljujem se našoj vernoj publici koja uživa u prelepim interpretacijama naših umetnika, pa mogu slobodno da kažem da su i oni značajan činilac ovog velikog jubileja, jer svakako bez njih ne bi bilo smisla baviti se ovom divnom umetnošću. A samo saznanje da unosimo radost u njihove živote, kao i oni u naše, obostrano je zadovoljstvo, složite se sa mnom. Sama činjenica da je poslednjih 20 godina balet Srpskog narodnog pozorišta imao 500.000 gledalaca, sve govori. Veoma smo ponosni tom činjenicom, a ta činjenica me samo još više obavezuje i motiviše. Ne smemo zaboraviti ni stručnu javnost, naše novinare, predstavnike medija, istoričare, pedagoge, koreografe, muzikologe, koji svojim zapažanjima putem pisane reči beleže svaki naš umetnički izraz. A znamo da je pozorišni čin stvar trenutka, te zato njihova reč ostaje svedočanstvo da se balet desio. Ne mogu, a da se ovom prilikom ne zahvalim gospođi Mileni Leskovac, teatrologu Srpskog narodnog pozorišta, kao i gospođi Ivani Ilić-Kiš,
urednici izdavačke delatnosti, koje su sa velikom ljubavlju prema baletu pripremile ovu divnu izložbu, kao i građu za repertoar Srpskog narodnog pozorišta za period od 2003. do 2020. godine, u saradnji sa našom direkcijom baleta. Uvaženi gosti, dame i gospodo, drage kolege, ovom prilikom najavljujem centralni događaj ovog velikog jubileja, a to je naša velika premijera domaćeg kompozitora, čuvenog Stevana Hristića, Ohridska legenda. 28. marta, na dan Srpskog narodnog pozorišta, na sceni Jovan Đorđević u 19 časova, premijerno će biti izveden balet Ohridska legenda u koreografiji i režiji Vladimira Lagunova, gosta iz Beograda. Ovim putem vas sve pozivam da prisustvujete i uveličate taj događaj. Srećan rođendan baletu sa željom da traje večno. Živeo balet! Sada bih zamolio gospođu Dobrilu Novkov, moju dragu koleginicu, nekadašnjeg šefa baleta, repetitora, profesora, kao i gospođu Veru Obradović, kritičara, teoretičara, koreografa, da nam se obrate. Hvala vam najlepše. Hvala. Dobro večer. Volela sam da igram. Volela sam svaku svoju ulogu i svaku predstavu. Sada svoje znanje, iskustvo i ljubav prema baletu prenosim na svoje đake. Veselim se svakoj njihovoj predstavi, imam tremu za svaku njihovu ulogu i volim da ih gledam. I sve ove fotografije čuvaju i posjećaju događaje minulog vremena do današnjih dana. Balet i ovih poslednjih 20 godina nastavlja da neguje gvozdeni klasičan repertoar. Te klasične predstave su škola za večita vremena koje treba da prođe svaki ansambl i kroz te predstave dokaže svoju umetničku vrednost. Sa svakom novom premijerom ili obnovom pojavljuju se novi koreografi, pedagozi, razvijaju se novi mladi igrači, novi solisti i ansambl i svojim tehničkim umećem i scenskom izražajnošću osvajaju srca gledalaca. Ponekad, u ozbiljnim problemima, balet je ipak uspeo da ih prevaziđe i uvek ide napred. Tako su se kalili igrači svih generacija i pravili zavidne karijere. Da bi se razbila monotonija klasike i naravno pratio novi trend, povremeno su se stavljale na repertoar i predstave modernih baleta, koje čini mi se nisu bile dugog veka, ali su postojale i prikazivale su igrače u jednom drugom svetlu. Pojavio se forum za novi ples, koji je dosta godina uspešno delovao i tako upotpunio mozaik koji je balet Srpskog narodnog pozorišta sistematski i vredno slagao. Nisu bili zaboravljeni ni domaći autori, kao ni dečiji baleti, što je bilo naročito važno i korisno i značajno za edukaciju dece kao buduće baletske publike. Ova izložba fotografija, plakata, kostima podsjeća nas na najznačajnije momente i predstave u proteklih 20 godina. Zahvaljujemo se autorkama izložbe Mileni Leskovac, Ivan Ilić-Kiš, na ogromnom trudu da se ova izložba ostvari. I gledajući ove fotografije, ja sam se setila, kad sam ja igrala i moje koleginice i kolege, to je izgledalo sasvim drugčije nego sada fotografisanje. Onda su se pravile statične fotografije, znači staneš u pozu, slika. Nije dobro ponovo, opet staneš u pozu, slikaš. Sa ansamblom je to još išlo nekako lakše i brže, ali kad su bili na redu solisti, to je bilo ubitačno i uvek je bilo jako teško, jer fotografisanje je bilo uvek posle probe, kad su nam mnogi već umorne, kad već nama bilo dosta svega, i dok smo sve iščekali da svi pre nas prođu, mi smo ostajali uvek na kraju. Koreograf kaže u koju pozu treba da stanemo,
onda dođe Miomir Polzović, nam je bio u to vreme fotograf, onda on dođe oko nas, gleda, meri svetlo s jedne strane, druge strane obilazi, onda ide na drugi kraj scene, onda namešta aparat, gleda ovamo, onamo, onda viče, dođite malo napred, imate senku na licu, okreni malo tamo, ima samo jednu nogu, druga se ne vidi. Idite malo levo, njemu se oceklo stopalo i tako nas je nameštao i na kraju kaže osmeh, sad ostanite tako da ja promenim film na aparatu. Tako je to nekad bilo. A nije to tako davno bilo baš. Ne znam da li se to meni čini, ali sticajem okolnosti događa se da ohridska legenda, mada nije bila često na repertoaru, obeležava i prati neke važne momente baletskog ansambla Srpskog narodnog pozorišta. Prva izvedba celovečernjeg baleta Ohridska legenda, jer pre toga su izvođeni samo fragmenti, u koreografiji Marine Olenjine, bila je 1951. godine, dakle na samom početku od osnivanja baletskog ansambla. Druga premijera bila je 1961. u koreografiji Pije i Pina Mlakara, 10 godina po osnivanju. U sezoni 1980. i 1981. igrali smo Ohridsku legendu u koreografiji Vera Kostić za otvaranje nove zgrade Srpskog narodnog pozorišta, to je za otvaranje ove zgrade i bilo je vrlo svečano. I evo, ove 2020. dobijamo novu Ohridsku legendu u koreografiji Vladimira Logunova za jubilej 70 godina postojanja baleta. Da li je to slučajnost ili možemo reći da je Ohridska legenda već postala tradicionalna legenda baletskih jubileja u Srpskom narodnom pozorištu. Ovom prilikom želim od srca da čestitam 70 godina baleta svim članovima baletskog ansambla, sadašnjim i nekadašnjim, zatim solistima i direkciji baleta i želim mladim igračima još puno lepih predstava i uloga. Hvala. Poštovani skupe, dobroveče. Ja sam u ovom što ću izreći pošla od samog značenja reči fotografija, što znači pisati svetlom. Pre svega želim da kažem da mi je neizmerna čast da učestvujem na otvaranju izložbe kojom se obeležava 70 godina baleta Srpskog narodnog pozorišta. Pre 32 godine, kada sam u Srpskom narodnom pozorištu primila debitantsku nagradu za koreografiju, nisam mogla ni da slutim, niti da sanjam, da će mi jednog dana biti ukazana ovako izuzetna privilegija. Pozorišna umetnost, odnosno svaka baletska predstava se odigrava u trenutku, razigrava, jednovremeno nestaje pred okom gledalaca, no srećom pred okom kamere ostaje dokumentovana, zabeležena makar u frejmovima pokreta. Ako sakupljati fotografije znači sakupljati svet, onda svaka izložba fotografija iz baletskih predstava jeste velelepna kuća terpsihorinog sveta. U takvom domu zaboravljamo na preobražajne moći vremena, na prolaznost i nestalnost telesnog. U takvom domu vizuelno čitamo i vizuelno spoznajemo bogatu istoriju Srpskog narodnog pozorišta i hronologiju dešavanja, antologiju baletskih predstava i brojnih umetnica i umetnika koji su živeli i žive u istom, a čije se slike kad plešu na sceni jednovremeno stvaraju i rastaču u prostoru. Dok gledamo fotografije različitih baleta, mi prisvajamo virtuozne igračke poze, graciozne figure, lepotu ljudskog tela i baletskog kostima. Prisvajamo utisak učestvovanja sa obe strane scenske zavese. Jednom rečju obuzima nas magija svetlo pisanja pokreta. Danas, stojeći pred fotografijama koje odražavaju umetničku i baletsku prošlost i sadašnjost grada i stvarnost grada Novog Sada,
dobijamo svetlom pisano saznanje o 70 godina dugoj istoriji baleta Srpskog narodnog pozorišta. Prikazuje nam se kontinuitet koji traje koliko solidan ljudski život i vek. One su trag poput otiska stopala ili otiska prsta izvedenih predstava. One su saznanje i nostalgija za njima. One su zamena za iskustvo bivanja prisutnim na njihovim izvođenjima. One su osobeni registar značenja i značaja baletskih dela i doprinosa vrsnih umetnika koji su u njima učestvovali. Svet baletskih predstava ovde je sumiran i sublimiran svetom slika, a svet pokreta i svet slika od pamtiveka razumemo jednostavno, pažljivim posmatranjem. Budimo aktivni posmatrači te lepe, sadržajne i duge istorije baleta Srpskog narodnog pozorišta, istorije klasičnih, neoklasičnih i savremenih baletskih predstava, dečjih baleta i koreodrame. Na kraju preostaje da kažem da ovu izložbu fotografija baleta, odnosno svetlopis baletskog igračkog pokreta, koji je danas pred nama, a traje i svetlošću i igrom se ispisuje već punih 70 godina, proglašavam otvorenim. Čestitam praznik! Ja se izvinjam. Želim vam prijatan boravak u pozorištu i uživajte u ovoj našoj prelepoj predstavi Vragolanka, a zamolio bih vas da posle predstave dođete u VIP salon na koktel koji će biti upriličen povodom ovako velikog jubileja. Hvala vam najlepše.